ام لبر بحروانی پیشپری گراوا چارپناغینه اف گراو واره اوینا ویکتوریا و کنیاس بگیه چند مها بری ویا دماکویس هاتم وانی و چون سردانیا دنگ بیش آپ یوسف و دایکا فازیله آپ یوسف اولین شیرت مکر گو حوجه امروف جراستیه و نقطه دل رحم به چاف برچینی به و فقیر و فقاران ستار بکه دور را ده نرمایا خدا کلاما کنیاز بگه سترا سر مسئله وکر بو دایکا فازیله جی دربار کنیاز بگه دا تشتین که خازور خو رحمتی ولی بهیست بو به من را بحث کر ولی خازور وی او کنیاز بگ کرمت او کرخالن باوی ولی شر اولسیت و رومیان دا تی کشتن نانه دی بیدمینه مالا باوی نانه تینن ددن میر ولی و خوشکا خو مالا باوی کنیاز بگی دا مالا بدر بگی دا مزن دبن ولی و کنیاز بگ زار سالکینه حوالی هفن او مجارین کدایی که فازیله بحث کر یا هری بهتر بالا من کشاند و دل من ایشاند چیروکا ویکتوریای اوینا ویو کنیاز بگی و عقوبتا ویو براکوه تاریخی وانش کافکازی رز نبونه از برا ایجاد بنیرا برخی مالا او بکری شکر کنیاز بگرتن برخی مالا او بکری شکر دانه کیلکی تو بنیرا من ویه که آقا جا خلقی تمامی سر پولی پرابو آقا جا میره من حقیقتا آقا بوای پیشین کنیاز بگی 300 سالی بری جی قرج داغی کوچبر دبن دینی سرحدی زوستانا دشتا ایدرینه به بهار را درد کدن زوزانی الگزی کنیاز بگ بروکیه ده سالا 1900 دا لگنده تورن کنتا روانه جدا یکتبه باوی وی دما بر کره خوشاد بد بجه از هست بکی وسا بکشینم بنه کره خو کو برا نالوی به زیوین بین و بزماره وی زیرین بین کنیاز پک ل کیوی و باکوی دبستانین لشکریه دا دخونه وان سالا ویکتوریا ایناست که ویکتوریا کچا فرمانداره کی اورسیتیه چفشینه زرینه به بجنو بالو بدوه دما کنیاز بک دبستان دقدینه دناو ارتشا اورسیتی دا لشکره شر ناوبرا روم او اورسیتی دست بید که باوی بدر بک به 400 مروین خو آلیکاریا ارتشا عثمانیت که کریویا کنیاز بک جی ناوا ارتشا اورسیتی ده چند مهان بری شورشا بولشویگان بدر باوی دی کشتن کنیاز بک دما شورش بکته نخچوانه تولی ارتشا سورد به خبروی کشتنا باوی تونه شورشا بولشویگا چه بیه لنین لشکر خو ج سرحد کشاندیه آورش ناوبرا ویالی سینور و ویالی سینور دا دبه بنداف دما که بدر بگ دمره مالبات کوچپر دبن دینه ویالی سینور کنیاز بگ یالی سوویت دبینه لی کنیاز بگ شوپا مالبات جی ولناد که دگره ناگره نابینه
حیا سال 1922 سال 1922 دا هند بکو مالبات درباس یالی باکور بیه ویالی بیه دل هیا به بگیجه مالبات خو لی دست وی ویکتوریای نابه دما حاجا ویکتوریای چه دبه دبیجه کنیاس از ایجی بتره بیمی بریاری دیدن یه وگرن بینی بگی هیچ مالا باوی کنیاس ویکتوریا ده چه دیا خورا خبر داده خاطر جید خاصه لی نویره مجاری جباوی خورا وکه او کنیاس بری خود دن ویالی سینور دما تینی بر آوارش رابیه نه به پیاتی سواری جی مرو نکاره درباس به کنیاس بک جی ویالی سینور دقیقه ویالی سینور حواریه دخواسه خود ده ناسین یه دنگ دبیهیسن خبر دیدن گنده بروکیا احمد نادر بگه پزمامه وی دو حسباتینه درباست به کنیاس او ویکتوریا لیسیار دبن دما آوارش درباست بن نافبر آوی دانه هسپی ویکتوریای اردید که ویکتوریا هسپید که ناوا آوی ویکتوریای دبه کنیاس حواریا خود که پزمامی خود دبیجه تو ویکتوریای خلاص نکی ازیشی خود باویشم ویکتوریای دردخن او قلنگه که جرافی خود قطیه به جوت وگریایه جوت دف و زرنالی دخن قربانان سرجی دکن دحت دگره مالا باوی کنیاس بگی مال باویستان ویا بار کرنه هاتنه وانی او جیتینه او گراوا چارپاناغی و شنداتر دبه هیلینا عشقا ویکتوریا و کنیاس بگی لی چند سالا شوندا جبر سرهلدانا شیخ سعید کنیاس بگی دگرن دشینن سرگونیه İzmir'i 2 سالان şunda ancak vedgere. Bi vegere jî car caran ji bo agahiya Malbavistana Victoria'yı hildin merva dişinin uyali sinyor. Ji wan merva temirê pizmamê wî tê girtin. Temir sirgûnî Sîbiryayê dikin. Ew fermandarê ku berpirsyarê wargehê ye hîn dibe ku temir pizmamê Kinyaspegê ye. Fermandar jî hevalê Kinyaspegê yê dibistanê ye. Rê dide temir, temir direve tê şûnva wanê. Victoria و Kinyaspek bextewarin lê ji ber ku zarê wan nabin malbat dixwazin Kinyaspek ji nû va bizewçîne. Kinyaspek bertega nîşan dide. Ne bihîst zîvatê, ne salekê dida 20 salan. Dema ku ji sirgûniya du serhildana Dêrsimê ji Trakyayê vedigere tê malbat wî û Victoria'yı tinin re. Dotmama Kinyaspekê Çîlê xanimê bê def û bê dawat wek hêvî tînin ser Victoria'yê. Di sala 1960 da leşkeriye dest de ser rêveberiya Tirkiyeyê.
Kinyasbek jî nav da pênce Kurdan digirin û dişinin wargeha Sivasê. Ev çûyîn pir zora Vîktoryayê diçe. Ew xeberên nevxêr yên ku yê kinyas dar dakin tê guhê wê, dilê wê pir dişewite. Xwe pir bêhal û bêkes hîs dike. Kursiya xwe davêje çarpanaxê, dike lûvelûv, dibêje Kinyas, Kinyas, Kinyas. Navê Kinyas ser lêva dibehece. Kinyas çend salan şunda dematê dibîne ku Vîktorya tune. Malbatê dipirse dibêjin miriye. Ça miriye, ça vayî miriye, ça xwedî derneketine. Dixeyî de. Kinyasbekê dirêj bijî. Heya sala 1902 lê jiyana wî da tim kemasiyek heye. Vîktorya. Sala 1902 da ew jî koça xwe bar dike, diçe, digihîje Vîktorya xwe.